Bekungekhona eDeep Sleuth wena bekukuphi bekuse Cosmos City. Bengihlala nenye insizwa yakagabela kwaku 2007 ilanga sekupheleni kwawo. Ingalesi sikhathi kufika uKhanyile waseNkandla waye umakhelwane wethu. Wathi hayi wemagcingwane ngisola ukuthi uNkulunkulu wakho ukukhumbulile nedlozi lakho. Njoba ungibona nje uthe umlungu mangibuya ngomsombuluko ngibuye nomuntu esizosebenza naye. Hlathi ngaka amagcingwane. Wangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Awu ngibonge kungwani lapho ngimxhawulile waze wathi na cha amagcingwane kulungile ngikhulule ngihambe nama ngihleli. Awu ngibonge ngangiphuthuma endlini ukugabela ngiyomxoxela lezi indaba wangijabulela naye ngisola ukuthi ngona ngokumfuna u200 rand. Owani u200? Wabuza kanjalo naye ngathi mina hayi ngifuna ukuthi ke ngiye emntwini nje ungakangisizi akanginikeze izinto zokuhlamba igazi ukwenzela ukuthi mangifika nami kumlungu phela ngithandeke umlungu angibuka ngithanda athi angithi lapho uyosebenza awuyili kofese ngithi yebo athi pho usafuna umuntu okwenzayo ngithi cha phela gabela ukwenzela nami ngithandeke emlungini kwazi bani mhlawumbe umlungu angibuka ngithanda igcine sekuyimi induna athi abekho nabadala enkampanini sekuzobekwa wena ufika athi macwane hlukanani nokuthakatha la ngihlula ke futhi lelo hayi sihlale salala kwaba yimigqibelo kwaba yisonto ngomsombuluko wavuswa yimi uKhanyile awu ngikhumbula kahle nento yokuqala ngibuza wena wathi pho siphi isikhaftini awu ngibambe ikhanda athi kulungile siyodla nawe kodwa kusasa uphatha isikhaftini ngibonge singena indlela ke siyahamba sibheke iphi manje uKhanyile ubesebenza kunelinye ihotel elibizwa ukuthiwa iCradle Boutique Hotel likuphi leli hotela mawuhamba ngomgaqo lo uMalibongwe Drive usuka ko Cosmos Street uhamba njalo ngalomgaqo lo uyodlula eAirport eLanseria bese ungena ke ngasokunxele la eChrome Drive uhambe njalo kuze uyofika kulo leli hotela ubusajika ndawo awujiki indawo sathi masifika ngoba kwase 08 kwazi kwashwena futhi uKhanyile wathi umlungu akafiki kodwa ke angiboni ukuthi kuzoba kuhle ukuthi akuthola umlungu uhleli ibusebenza khona la kuze nomlungu azochazeka awu ngithi ngizoyini ke ngingayenza ke manje ngwane athi hayi nje ubuzokwenza imaintenance kuningi ongakwenza waye ngikhombisa iswimming pool yayingcolile wathi futhi nepump ayisebenzi awubulungisa ipump lebese uclean iswimming pool awu ngakwenza lokho ngathi mangiqeda kwaqhamuka intombazane eyayisebenza ngaphakathi endlini yathi intombazane le kukhona indlu lapha ngaphakathi itoilet elingasebenzi icela ukuthi ngiyo unblock itoilet ngiye nakhona ngil-unblock itoilet kuloko kwisithathu kwabuya sekubuya inungwane wathi ucela ngiyoshintsha amaglobe emarumini ngithe ngingakaqedi ukushintsha amaglobe wabuya futhi ungwane wathi kancane wemchuno umlungu sefikile ngiyeke phansi ke yonke into manje umsebenzi sengiphuthuma umlungu loyo saba ungene ofisini umlungu wayehleli phansi saba ungena wakumlungu wasukuma wama ngeenyawo wancenceza wabuya ngale tafini weza ngala kuthina wake wangizungeza wangithatha phansi wangikhipha phezulu wayesejikela kuKhanyile wathi weKhanyile ngempela wazongilethela inkunzi malanga isigebengu wathi wazongikhumbela umgulukudu wayikhuluma isiZulu nomlungu njengoba ukhuluma nje wekhuluma kanje wathi uKhanyile sake sahleka sithi umlungu wenza ihlaya wathi uKhanyile cha hayi akasona isigebengu umchunu kusho ukuthi nje ububi besidalo wathi umlungu inkunzi malanga yomgulukudu la ngimfuni lo muntu nami la ngahluthuka khona ngathi hayi kulungile wensizwa uma ungangifuni emsebenzini wakho kodwa leyo ukuthi ungibize ngomgulukudu angizoyithanda wathi ke la Khanyile wathi ngithini ukwe not uyambona usefuna ukungishaya wathi ngishilo ngathi isigebengu wathi ngicela uhambe ngingaze ngibiza ama security wabe kancengwa uye futhi uKhanyile wathi hayi macingwane ngihamba mfowethu hambe nami ngingaze ngicine ngonakalelwa yitoho ngenxa yakho ngihambe ke nami nje umoya wami sewuhluthukile ngathwabaza njalo ke ngaze ngithe mase ngizojoyina umgaqo lo Malibongwe Drive futhi ngakhangwa imoto iyayiza ngesivilini esiphezulu yaba ukungidlula yayisima ngaphenduka nami ngayibheka kwakumuntu onde kubaluleke ngani ukuthi kwakuimotoni ngiyaxolisa amacingwane qhubeka ngizoyeka ukuxoxa ngibuze ngasisizi qhubeka amacingwane awu mayiqhamuka le moto le ame lo kuphuma umshayeli athi awusondele ngaphansi izwakithi hayi ngangisondela kuye wathi ayi wemfowethu awusize la ngihamba nomfowethu la sesilinyazwe izigebengu umfowethu ulinyazwe izigebengu ngimphuthume esibhedlela ngicela ushayela khona ngizobe ngimsiza la usho ngaleso sikhathi lo wayehleli kulesi sihlalo esingemumva wayelele
ikhanda elibeke kusisihlalo wayephuma lo ikhanda wayeselibeka kuye la emathangeni emsekelile ngala wayebambile inxeba elalilo liphuma igazi. Ngangizwa ukuthi ngithini? Angiyakuzwa Macingwane qhubeka. Hayi sahamba ngathi mangitshala amehlo khona la emotweni ngakhangwa inhlokohlela yesibhamu engingazange ukuthi isimo esikanjani ngathula ngoba kase nginakho nami ukusola mangibuka la esihlalweni singemumva welwe emsekelile umfowabo emncenga kukhona isiwombe lomfowabo awudonsa kakhulu umoya wawudonsa wese udedela umoya ngamuzwe ethi hayi mfuthu ungayenzi le nto le ungayenzi waye wawudedela umzimba ikhanda wese ligexise lithi Kusho kwase kuphuma umphefumulo. Angizwa ukuthi ngithini? Angiyakuzwa Macingwane. Ayi ngathi ngibone endodeni lwehlunyembezo olulodwa sahamba sithe singakahambi ukufika phi ngoba sasihambe ngathi sibheke manje eNorthwest ngoba siyoqala iBrits sidlulile netollgate leyaseBrits. Angazi noma uyayazi iBrits. Lutho Macingwane. Ngathi ngibona esibukweni la kwaqhamuka iphoyisa lomgaqo leza lafika lathi imali maqondana nami laselikhombe eceleni imoto ngezwe ngaye ngemumva wathi ngithe ungabusamake. Ngathi ngizama ukuthi kanjani labuyise iphoyisa lelithema libuya kuloko kwesibili lafela qondana nomnyango wami lafika lawuqonda kanje laselikhombe eceleni. Angizwa ukuthi ngithini? Angiyakuzwa Macingwane qhubeka. Wabuya naye lo wathi ngithi ihamba ngangabe ngisazi ke manje ukuthi kufanele ngilalele bani phakathi kwephoyisa umuntu womthetho nalesi sidlamlile engihleli naso la kuloko kwesithathu ngahlisa iwindi ngifuna ukubuza nami kwenze njani kumuntu womthetho ngisola ukuthi ngona ngalokho ngoba ngezwe ukhuphula umshini lo wathi wama ngiyakusakaza labuya iphoyisa leli lazama ukugxavuna ukhiye imoto ihamba lapho ignition angazange ukuthi wasuka nini emva kwami ngoba wathi ngibefika isteering wesesiphendula wasithi ngesikhathi esiphendula isithuthuthi sangena ngaphansi yayimshaya imoto yathi mayimshaya yamshaya mnqamla ikhanda wahlukana ngomzimba ikhanda ngabona seliginqa ngaphambi kwemoto lithi isigqoko lesi sithuthu wayengasifakile wayesifakile phela ngesikhathi ikhanda ligingqa nje likusi isigqoko lesi saboshiwe la ligingqa labuya imoto afufe phi yaligibela ikhanda yalihlafaza ihlungu esingaka Macingwane ngangizwa ukuthi ngithini ayi sahamba ke la emotweni sekuthulakele sake sathula isikhathi eside emveni kwesikhathi esingengakanani kwaze kwabuza yena wathi usunjani upetrol lapho ngathi mina hayi wona uya ngokuphela impela bheka ngoba kwawusungaphansana kakota empty wathi hayi senze njani ngathi mina hayi kungcono ngoba nanti igarage sofika igarage ngase ngilibona wathi hayi angeke kusalunga singene egarage ngena la ehlathini wena uzohamba ngeenyawo uyothenga upetrol lapha ngoba ungena emagarage kuzosifakela ukukhuluma namehlo hayi waye imoto ngangiyifaka ngempela wayezavuna kunesikhwama lesingangasibonanga mangena esasigcwele imfuyo imali futhi akabalanga nokubalwa wavela wafaka isandla wazavuna iyazi yabalwa yimi endleleni ukuthi kwaku 1850 wathi ufika uthenga isigubhu ubuye naso mangifika egarage futhi abangibambezelanga abanginike ngase ngiphuthuma nami ukubuyela emuva ngoba ngase nginalo ithemba nalokuthi cishe emva konke lo msebenzi ikhona nami ingxanyana engizoyithola kule yamali mangibuyela emotweni akasekho lo mlisi imali ayikho into eyayisikhona kwase kuyisidumbu lesikuphela yake yathi inhliziyo ake ngibuyele egarage ngoba nefoni ngangenayo ake ngibuyele egarage mhlambe ngicele bangifonise ngibiza amaphoyisa yathi enye inhliziyo uma ngenze njalo kube kuyibophisa kukhulu lokho yathi inhliziyo angihlali yathi enye hamba yangihlule ukuthi angihambe ngabona ukuthi angibaleke ngangena kuloko ihlathi lelo ngathi mangiphakathi nalo ihlathi ngakhangwa amabhubesi amabili futhi ngangithi mhlambe ahlusulu inyamazane laphana ngathi mangisondela kanti uye ayesemudla yamudla kwase kusele intamo le nekhanda nengalo ngisola ukuthi ayemqale kwesingezansi awakubonanga namabhubesi angibona nje amabhubesi angibuka wangasho lutho ngisola ukuthi mhlambe nawe asesuthu ngoba angibuka nje ngesikhathi ngidlula angihambanga futhi ibanga elingakanani ngangesibona isikhwama semali kusho ukuthi wakwazama ukubaleka washiya phansi ngathatha isikhwama leso semali ngahamba nesibhamu leso phansi sasilele lapho phansi isibhamu sakhe leso ngashiya isibhamu ngathatha isikhwama semali ngahamba ngihambeke njalo kwasho ukuthi ke ihlathi lalikhulu nekungaveli imizi inyawo zaseyikhathele ivukele ngafikele isithungwana ngoba nendlala eyikhona ngalala ngizophapha mase ngivuswa umfazi umlungu wayangithula khona la ehlathini hawu wathi kwenze njani umfazi omlungu ngithi mina hayi ngihamba ngifuna umsebenzi
athi hayi kulungileke asambe ube nenhlanhla ke ngifuna umuntu vele nami awu sihambe ke nalomfazi omlungu sathi masingena emzini wakhe ngakhangwa intombazane ngiqinisela ukuthi iyayisebenza kwakhe eyayigqoke ithight eyayibamba inkamfula inkomo le yayikalekile njengoba injalo kwaze kwasho mina nami sengiphimisela kanti umlungu yangizwa ngathi mina esingaka pho waphendula umlungu wathi usababaza ubala ngoba akasibone isamba naye lo mlungu ayikhuluma isiZulu futhi mana kubaluleke ngani lo mbuzo olongibuza wona hayi ngiyaxolisa amacingwane uyazi ngizoyeka ukuxoxa amazwi longibuza imibuzo engasisizi hayi qhubeka amacingwane naye ngamini ukuxoxa qhubeka amacingwane umbuzo ngasisizi